Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft življavanja. U ovoj epizodi ćemo enchantat. Evo kao što vidite napravio sam jedan bookshelf. Napravio sam nešto dijamansko, evo troje samo. Idemo na prvi enchantment. Imam i lapisa, dosta sam skupio. Idemo prvo, ajmo lopatu. FNC2 ćemo uzeti, ajmo prvo da vidimo što ima na kampu. Ništa posebno na osjekri. Ništa na maču. Fire aspect mi dobro došlo, ali jedan. Nije nešto. Idemo uzeti lopatu FNC2. Kidim ovu šta ćemo dobiti. Ništa nevlja. Ni ove također. Ovdje također. Idemo sad enchantati. Ne znam. Tu smo na FNC1. Tu smo dobili kramp. Opet ništa. Knockback ili sharpness. Ne znam. Knockback ili sharpness. Ajde, probat ćemo vidjeti knockback. Ovo samo kao knockback, ok. FNC, izit smo FNC1. Nije nam nešto enchantanje, ali eto. Sada ćemo i armor. Na boot. Feather falling 1 ćemo uzeti, protection 1, ok. Aqua affinity. Time protection. Imamo jedan, ali... Evo uzet ćemo ovdje protection 1. I ovdje ćemo uzeti protection 1. Ok. Nismo nešto ni opremljeni, ali eto. Ovo nisam zamijenio. Idemo samo vidjeti napolju šta se radi. Znači pada kiša, da idem pospraviti. Ništa, ok. Sad dođemo ovdje. Neki single tako, nisam ja postigao. Nije što se radi ovdje. Ovdje je sve pod starom, nisam vam bio pokazao. To je tako. Ja mislim da vam nisam pokazao. Sve vidimo kako sam u single. Tako što je napisano ovdje. Pripremi se. Prati ovaj put i dođeš tamo. Ali pripremi se dobro. Ko je to napisao, nemam pojma. Ovo su vjerovatno neki trove krvi. Ok. Evo sad smo enchantali odijelo i to sve. Ono je baš došlo u ovu epizodu. Idemo odmah tamo. Samo ću ponijeti krevet. Ako mi bude trebao. Uzeti smo krevet. Idem ja više dani, pošto ovo vjerovatno ne bude dovoljno. Izgleda da nema. Idemo vidjeti u taj. Će nas vodi ovaj put. Ovo je van tap, recimo je nekak krv. Ovo je nešto slično. Ovo je nešto ovako. Da, evo je. To je ta krv. Pošto sam bilo strahno da kako da idem. Ali opet to je Minecraft krivica. I evo. Skladio opet. Ova krv tačnije. To sad znam. Malo. I... Ja sam tako ovog. Ovo se zajebalo. To sad. Sad ne gore. O ne.
Kiinnittää se. Mogli ako spaviti. Pošto mi sad nova kiša. Oh my god. Idemo samo uzeti ovdje mač. Evo ovdje još je nekada. Evo sam se. Sad. Sad sam je mač. Ovdje smo jeli. Uzela da. Zaboravio sam napraviti moju striju. Nema veze. Onda svoj kada pušu. Evo sad tu. Opa. Ovdje. Op. Sada nešto gori. Idemo da smijemo trčati, pošto nemamo dovoljno hrane. Vidim selo. Tamo ćemo već napraviti hranu. Pa ću je nabaviti. Idemo samo naći hrane, pošto nam vrlo ne treba. Ne mogu da uzeti ove pšenci da napravimo hljeb. Stala je bogom kiša. Bog sad će krpa. Tako vi sad te kukubice. Mogu bi ove bune crne. Služi kao svjetla. Ma dođe li to bude? Ja. Maj, tačno. Nasluži nam nešto puno. Idemo samo uzeti ovu drveta da napravimo sebi crafting table. Da pretvorimo ovo u hljeb. Napravit ćemo dosta hljeba. Sve komada. Ma dođi, koga? Koga ti dođeš? Ko? Ma... Dosta mi je... Opoj... Koliko sada tu čega ovaj put vodi? I ti... To ćeš... Ne može uliko. Idemo. Imali ovdje gdje taj putić. Idemo se samo vratiti. Da vidimo gdje taj putić vodi. Imali ga iđe ovdje. Evo ga, uhvatili smo ga. Tu sad ide neđe vamo. Pretpostavljam da je to tamo nešto, ne znam još šta je to. Op. Idemo. Pravo. Ne. Jesme prepo. Upčite. Moram tu. Nećemo upti. Nećemo sad upti na ovom putu. Oh my god, najgori. Nek se nam še plašim. Idemo. Tamo već 9 minuta snimam. Ništa uredno nisam uradio. Kolika rupa ti je. Oh my god, kolika rupa. Počeo se svetijati. Idemo baklju. Ne znam zašto će to ovdje. Idemo samo do... Oh my god. Urećemo. Ne, šti mene. Jo! Oh my goodness. So,
Dobrodošao u hram smrti. Ovo se zove hram smrti. Iskopao sam redstone. Vidi. Koliko sam pira. Možda i nije, dobro. Vidim dosta zombija. My god. Malo sred. Ja sad od mene jure. Ovi. Ništa zaradili. Okej, dao sam vrlo truhnog mesa. Ovdje su izgubili. Još vjerovatno. Ti, što ovdje radite? Ovdje nas zarobili ovdje. Pa što? Ne znam. Pa kako su vas zavorili? Čemu živite? Kad sam se kraj jednog sela, vjerovatno si ga vidio. Oni su nas uhvatili i doveli su nas tebi. Ti tad nisi bio kod kuće i sve nam je prolila se krv i ovdje su nas doveli. I nešto ste pisali, ali ne znam šta. Okej. Ja ću vas pustiti, a vi iskopat ću vam put da izađete, a vi stađite se. Okej. Hajde. Samo malo. Mislim, malo sam prelađen koji tu govori. Mi ovaj epizod već u prošloj epizodama. Malo mi je začepljen nos bio. Ali sad sam ga očekio. Ajde vi prolaste. Idem uzeti ovo metalno vrlo, tako znamo što će nam trebati. A prvo trebamo ubiti one tamo zombije. Idemo samo mi prespavati. Tako, ne znam otkud ovaj hram ovdje. I ja, vidio sam ovdje sing. Trebamo ga pročitati. Pripremi se. Znaš, trebala da se pripremim. Vidi moj klej, što mi ovdje možemo uzeti i redstone. Ma sve to dajemo. Idite mi ću uzeti. Ti iš meni govor, pripremi se. Mora sve pobijem ovdje. Uzet ćemo i ovu ogradu. Šta mi je ovo donijelo? Nek mi je ovo napravljeno, nek mi je ovo reklo da se pripremimo. Neka. Ljudi, što mi ovo daje? Ljudi, ne znam otkud ovo ovdje. Ko je to napravio? Ali eto. Okej. Tu ćemo i ovaj koji je. Nadam da se tu nađemo iron. Ili metal, učinjene ili metal, ili dijamante ili nešto. Ti stvarno iron. Jedan samo štetan. Dosta kleja. I to je to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!